Idemo 11:25 treba da krene juniorska trka, Dule Sklep pokriti lek 54. Beli Kros, Košutnjak sportski centar Beograd, konkurencija od 4 momka, valjda 3 km. Ima li još neko? Novi Pazar i ovo Morava, Ćuprija, koji su ovi. Idemo, trka kreće. Pogrešan start, idemo ponovo. Krenuli su juniori. Četvorica njih. Ko je mlađi, ko je stariji junior. Vidjet ću. Idemo dole. Profi ovi. Ali ko zna, možda neko se zapleteo grebe. Steploneri, flastere. Idemo. Ne diraj to, bre. Šta se vata za to, bre? Kaži sudija, nemoj samo da ih gledaš, bre. Kaži šta se vatate. Trči lepo, bre. Sad ćemo imamo koja je tu konkurencija ovaj. Da li su dvojice ovaj. Zeleno-plavi, zeleni Novi Pazar vodi. Da li je neko iz Čačka, neko iz Morava Ćuprija. Novi Pazar i Čačak. Trojica iz Pazara. Ne znam šta je ovo. Idemo drugi krug. Prva... Trojica Novi Pazar i jedan Čačak. I jedan je čak iz Čačka došao. Sudije su rigorozne, nema, udaraju disciplinu. Rasporedili su se ovi Novopazarci. Svako za sebe trči. Trener Zilkić im govori da trče. Pa bar ono 90%, ako ne 100%. Ovaj drugi izgleda kao da se ne trudi, ovaj nešto kao radi i ovaj radi, tako bar izgleda da mota. Ajde, malo zatvoriš pesnice, zadržavaš daks 1 sekundu bar i bude lakše uzbrdo. Iz Čačka zaostaje dosta. Da ispratimo i njega. Idemo juniore, Nikola. Kako reče Nikola. Ubedljivo. Ajmo, rade ruke, rade. Lep korak, lep. Samo to sve mora hirurški precizno da se radi. Treći krug. Finiš trke juniora. 3 iz Novog Pazara.
I čak četvrti čačak. Čačak. Na četvrtom mjestu. Lep korak, lep rad ruku. Tako, samo precizno, stil, držati se. Znači kružno da osjećamo kao da vrtimo pedale. Malo savijena noga u kolenima kad udara ispod dole težišta kukova. I vrtimo kao krug. Ruke precizno uz telo, napred, nazad. I to je to. Otprilike demonstrira ovaj prvo plasirani. Zna se, ovdje su medalje su podeljene. Prvi, drugi, treći. Drugo mjesto, treće mjesto, Novi Pazar. I četvrto mjesto, to je to. Trka. Drugi krug je prošao 7.24, znači oko 3.42 tempo. Ako ima ovdje kilometar. I to je to. I treći otprilike isto će da bude. Znači negdje na 9.15 kraj. A ne bre, ne, 9.15. To je to.